Kajingbam Shimkhia ka Sorkar Jala Bantung do Block Development Officer BDO Ubapura ha umsning CNRD Block kalawan ra Shibun kijing deko ha kajing peniat yaki kam shnong kam thau. Kasenjuk kirang ba shnong Riboy District ha kajing alam jong uba Bibi Makdo Chairman ha kajing donang ki dekot ki ba kentup ye uba PB Seliang Secretary lambat ki wei ki dekot ha ka arterik leber mentakasngi ulapan pau ya kajing bitar halor kajing le bam suit nyau ke sorkar ban pet yaki kam jaki shnong. Wat hadian kajing le yakendo yu menteri CNRD ban pen pau ya kajing na kajing bam don ya UBDO bapura ha omsning CNRD block office. Henry kani kajing yakendo jungki ber menteri CNRD kalong le no Kam shamdan kanu kajing shimkhia na kalyang ka sorkar. Kumta kasenjuk kirang ba shnong ka temri bhoy kala berthen ban penlong da kajing ki pat ba halor kani kajing le sting jong ka sorkar Meghalaya. To hang negasngi artarik panai march arjan sau kadon kajing kenduk kerki nagalyang ka executive committee jungi ke senjuk kirang ba shnong Riboy district idap de jing smukhya halor ka jing penslam jong ka sorkar banthong ye video bopura hang tai block umsning namar ba kumba pi ba ngila tho ya ke city so concern minister ngila request ro ya deputy chief minister ba un lekloy ya ke jing dei ba kene ka jing thong ya video bopura block umsning henry hadu menta samdon gano ka respond nagalyang government teni gasngi nagalyang jong ni kirang basnong ngila ikendo perke bat ngi panpau ya jing smosi namar ba nadu December sam ladon chu ya gino ki payment gi bakin le nagata gi office lada day ha jingi day ki MG NRGA ha lada day ha jingi day bat ki SRWP bat ki wi ki scheme te teng hadien ba ngila le gi kendo iki ngilek namar kirang basnong pilas uthu hi kim day ki ba ya ki surok teng gini government kasim kabu man ya jing long lui jongi kirang basnong te da jing bomban se ha gasngi namar ba kat UBDO usudan tang ya ka judiciary power umdan ya ka financial power kalong kajing do nong sisa yang ki rang basnong bat ki pajba hi bro ko wei jong kate ka dong umsning block bro ko wei te idap ro da jing susi ni dang kmi lenti bagi nong ikmat ko jongi na Riboy kin kran ha jing dei bagane ha session bladat andre umsam dadan pemi ya ne jing jongi ki pajba te ni kasngi ibu ya ka wei ka jingdawa sa government bang idawana kaliang kasenjuk kirang basnong Riboy district bade benthong no apo sitayo yaw ne video bapura jongkam sning block balada kimle kumta apo sitayo kabamod ba kasenjuk kirang basnong Riboy district kansim dagaway pat ki lenti ki batenge ya kabangin sa long lang pajba hangtai po block development office umsning ban yakhi tenge persya ke government hagajingi dai bagni ka kam kumlisibun